Hello, Studio 41 Majority Team Pina. Pizza Maham Nazo Doida. Snokaiza, post studio ga renovation Tado Takelamui. The studio go booth Mosana, mixing room, control room. Amar Mate Kakalaiva. The Tado Takelamile. Raiviga, B. Mina Rangada. Aiza upon B. Aposana, Lloyd Divagu. Beda apo za pakutsumba layer da halama single layer cat nangang liga rhino matuna ply go layer cat lamwi in I guess sing pakutsumba te za wang da I guess sing za irregular tebe sep kana reflection masana echo sam hang jigna I za te da te loi mak pa alama te za ba lang le la da I ya ngom ba za lamang obza ply da I làm lấy ra không đại thế này ra apply ai ra lấy ra lôi mari đó ai ra second layer đó làm single layer là đó ai ra second layer ai cái ra sing mặc nên absorb thế là xong absorb thế là go material cái sao để bằng cái ta thế là làm người đó cái studio setup emergency project bằng gì nữa look at setup thế lấy vậy đó na ga ceiling ga PVC ceiling ai tay làm gì làm tay bamba làm ba mà muốn nè muốn bị lên mày làm nè ai ra PVC ceiling đó bây giờ ya pogo ceiling bây giờ ga ceiling layer cat làm gì đây giờ ina po ceiling tay bán nè agu budget lung kia cover đây luôn ba hàng convenient thế bây giờ này tay đó nè làm agu sound disturbance achu te zo mak la bogu level hanga full soundproof mak le leja hanga ye bam jena se te da as a full studio as a pata mixing room panai vocal booth halong me leja ole pajurit ja ceiling ja ka pata na ke da is a floor na normal sing floor da aga rahat bu na ka sing ka da popereja nina market ka ngoba carpet ta as a sunaka imata te bam loga loket hanga kanang jegna le da ai ga mixing room panai vocal booth kaka se communicate te wi hanga glass panel ai kaida 6x4 te ba 6 feet na hubana 4 feet huda ai gina udai jana ai ja kan vocal booth gura da apom bi angkam sorry angkam ai ja te le loi mari da ai le layer ka chum la da ai hala ga ai le ja reflection garanga absorb te do diba material ja kai wang la nang re da ang kang mang kam nai floor kak le ja ka ki di ja sang la nang ba lang re da ai ja sing da ai ja layer ka chum da ai long me le ja long nai abo hala ka ka gang gang clear layer ka lang re da floor na sejan zo sak ta ga single floor ga carpet kai lammi aleja PVC go carpet kat luja pere fai go kanang nang bchu ke te pate go rang kya kai le da apo go studio vocal booth aija haming na ki bibe recording te design na apo soma haming pachai haming ja wi ga stage sum ba chi ga pachai ma sambo hanga chat lu te da kana ke bugu layout cover te loi ong mare da ai ga tawlu ja te do dui te nei manga stool madai ka lang hai ja wooden single stool da ai ja naka go vocal booth kana construction langa loi da electric fitting ana hong mare na pa dai ja na ja apo ja mixing control room zo face te ba glass ta ju da ai ki je me le ja glass ai da ai ja curtain ka nang da ai le ja curtain ka sa ka wang nang da